World TB Day hi lisi chunga abarding asan ta ya chu chi su thom na dinga chu chi TB World TB Day hi kimang he. And I believe that definitely by 2025 we will become TB Mukt Bharat. Yes, we can end TB. Commit, invest, deliver kiti thupi mangchan 44 World TB Day Ju Conference Hall SHJDC Kangpo Pi Muna Lotling Tain Kangpo Pi District Meeting Ananit Uvin Ahi. Hichi kingo na chun Kangpo Pi SP Manoj Prabhakar IPS Chu Zingunin Apangin, Additional Deputy Magistrate So Hungambaite MCS le Chief Executive Officer SHJDC Kangpo Pi James Dozapau Haukip MCS Chu Zinza Omin Apangthanin Chule Chief Medical Officer Hilole DMD District Health Society Kangpo Pi Dr. Paukai Kipgen Kinne Pa in Apangin SDO Saitu Gampazol Pautinse Kipgen MCS in Zong Kingo na chun pan alan ahi. DC Kangpo Pi le ato hompi ADC chule SDOs hon TB na nanay mi ko chule SP Kangpo Pi in TB na nanay mi somni Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan Noya sponsor abolun ahi. District Sunga Officer hon Gamsunga TB na Sumanga TB Free District hi theina dia amita kepmin pan ala chi din team na sangta anezun hitalhon chun TB na nanay ho foot basket hop do na zong ananay uvin ahi. And I request you and I request civilians, the people who are by the grace of God, who are well-to-do, to participate in this program as sponsors to help our own people, to help our own brothers and sisters to come out of this disease. And I should appreciate Dr. Kamsat for all the efforts he has been taking for the past 2-3 days. He has been running, and he got the details from me and other officers also. And I wish all of you very good luck. And I pray and I believe that definitely by 2025 we will become TB Mukt Bharat. Thank you. We renew our commitment this day from the medical professionals, from the society at large, and we pledge to invest the steps taken by the officers of the district, led by DC sir and SP sir, where quite a majority of the officers of the district have pledged to become Diksha Mitras for the food basket. This is some sort of investment. Of course, we need further investments to end the TB, and then we can all deliver together. I hope we'll take steps towards that. Kangpo Pi District Sunga TB na chanchin le isuhmang na dia itabang panla ngay hamti Dr. Lin Kamkhusat Khongsai DTO NTEP Kangpo Pi to Hills Mozo kiholim na anavel hite. Tuni World TB Day hi a significance ipiham ipidoy letup uma kigong ham. World TB Day hi leisit pumpi aki mangihin chi azi ibidam ti lahin athi amang nisia thi atamin suya hi World TB Day hi awareness tapanga iti eho in political lang achung pena kona anui lang chen ti taute style community involvement chohoyo si hi apoi moji ai chi World TB Day hi leisi chunga abarding asan ta ya chu chi su thom na dinga chu chi TB World TB Day hi kimang he chule eho Kangpo Pi district nga hi eho 2023 gal kipatti la chu case hi anama atama anatam hin somgi lang anabalin azi chu ibidam ti lehin eho galjam ho mo in phailanga anani u ho ahilobale eho Kangpo Pi district phajolowa seidinga chu eho district hi atamjo mapho PAC lang ho kun atamjo thobal lang hilo le jinims lang khalanga seidinga chu modbung area hi eho PAC noya khu sub center tamta omin amo khun bisenpura chiwa kila he khalanga seidinga chu eho geography hi alet dan hi khatho eho kotlin kiti ho ailowale hilanga zirbam lampia umho si se khun rims a ho ilole private hospital a kona ani aji owahi to hi gal hu ineya kona hi relief center a kona ahilowale lai bahra hung chen wa kona hi case hi hung tam che che TB hi
itabang nat na ham iti kikila atu the ham at alo le mipi in iti kikiven bit the ham TB ako na TB hi eho mycobacterium tuberculosis cha ko na hi kikila hin chi hi akila ani hi eho in khuna kona ehwale eho in sele air droplet mi khat khut phat ting le chun huya ko hui chun apui hui la chun ahit chu uma cha ko na chu khat khat ki pison hin chi a chu chi hi ki ve na dinga chu adang I ma sa hi po in ki ve na dinga isei dinga hi ale chun prevention ki ti khat omen khat chu hi le testing bol ngain testing bol na dinga chu tua hi atam zo hin mi ho hin TB kahi lo ti he na dinga chu e ho in tua sign and symptom ti aumen adi dia sei dinga chu e ho in khosi haptani lo ini awanga phalo ahi lo wale I khuna ewanga lo ini eon le phalo haptani awala le chiphating le e ho hin budul na ho kinelo I thal hasam che chi phating le zanting le tiul chim ti ho hi sign and symptom hin cho chu aum ta hi ala chun ho kangpu pi district a hi testing bol ni hi ni bo min chu hi le chun kangpu pi district TB center chole saikula designated microscopy center ti keneyin stale khat heading a chu tua hi 100 days campaign kiti government of India in 7 December to 20th of March 2025 sen hi chi campaign and bol sung wa a hi theichna tua ehon vulnerable population tiu nat na kila koi tabong chun nat na anei theiham ti ho chu kisei le kum som gup le khat le achung si sta le TB na bai sa ho elo le tua TB ve ya ain sung mi ho chi phatin le diabetes ve ho elo le chirup chep ho elo le judon mi ho chi phatin le tua ehon hepatitis C HIV hepatitis B kiti ho elo wala cancer na no na choi ani immunity yu ata sa aham ta jeu chun amo hi testing amol ngai te he chu ibo lo wale chun amo chun na chu amo in ani ke lo mai the hi wang ata sa chu na chu anum thei ya chu test chu bol ngai te hi ho kangpu pi district a hi tu ai test bol na the hi x-ray tan stalis truenet tan stale microscopy tan chu ha thuma hi ka sei banga chu monia chu cycle to kangpu pi district hospital la cha hi test bol the hi ti chu ka sei no me Sadar Hills context hi TB a status hi ichan apha atam tu pe na hi eho in 100 days campaign ki ti hi amon ne hi intensified iti phating le eho in a village ehi lo wale sub center level a khuwa ki chia chot bong hi mapping ki bol ma sa he mapping ki bol na hi eho in map ki bol do chule sanga le zani le somnga le li hin cha screen ki bolin screen ki bol ki ti chu amho village level a asa ho chiwa amho na bol hin cha hin sanga le zani le somnga le li hi amho yong screen ki bol do hin tua hi eho in TB suspected kiti ho hi amo test ki bol do hi tusen gya hi 100 days campaign kiti chu 7 December 2024 to 20th March 2025 a test ki bol do hi zathumle somni athingin hi stale chi a zathumle somni le a chu x-ray test ki bolin chu zakhale somgi len ni stale truenet machine ong inevin chu truenet machine hi December January date 30 a chu hungin chi akona ki bol pan chu zakhale somsagi hin sale chi campaign sunga TB ve ki modo ho chu somli le khat hi stale on to a food basket ti hi to a TB ve ho ki thopi na ne le cha
amo a nutritional support hi tu chen ngai hin tu ni hin som thum lenga aki hom do tai chule tua hi e ho in TB cases tu chen giat on treatment 100 days campaign sunga hilowa chima sanga yo aki mudo omen tu a present status a hi Kangpopi district nga hin som gubligit aume stal eho in NPY kiti aumin chachu eho in nutritional support in government in sumapi hi na chipahi tu chen ngai hin akipedo hi zakhat le som sagi som guble sagi akipedo atani chachu tu chen ngai eho present status hi Tukum 2025 sunga hi TB hi isuhmang ding gun to nanei utochun ipiham mipi in ahilo le CSO ho lamkai ho youth ho khangtha ho en abol thayu ipi role hi ama hon a play thayu ham TB hi keho program national TB elimination program keus en zo thei po in to hi Manipur government in amon asahi bhemta le everyone mizo se department yo se head of department ahilovale yeho CSO religious leader ho ahilovale house ho chipating le yeho youth ho church level hitata chiachu department yo si ho hin amhon yo TB pa hi amaho inyong asay phung ngayo he izi nemti le chi multi sectoral hin chachu World Health Organization api hi amo in tuai say bang wa chu chi department ke use elowa society as a whole abon cha hi panla khom ngai hi lowa le chun program mai NTP program mai ke zo lo de he chi bon cha ba e ho inyong chi ho tabong stigmatize kiti ho ahilo wale na ho cho to bong ho hi evena dinga chu miu si kasai to kasai hiu si chu amon pan la ngai ve District TB Officer Dr. Lane Kamkhosat Khongsaya Konin District Kangpopi District sunga hi TB status hi ichange din muna ova tutu ahi mi som group legit patients aumin ama hocho akizen lai ta ahin Kangpopi District sunga hi 2025 kum sunga hi TB hi isuhmang na ding to agon na to kilhonin mi pi ahilo le CSO ho lamkai ho youth ho District hospital se medical department ho chung se depend bolawa mi pizo se in iti panila thei diuham ti jong chu iza tawin tu kum 2025 sunga hi TB hi isuhmang thei na dinga chu mi pizo se in yong ele ema din mon yong ikivet nova ikiven theyuwa TB hi itabang na ham ti yong he nova iti kikila to thei ham iti kikiven ding ham choyong chu he nova mi pizo se in panila khom so ke diu a hi Nun hoi ngai lut Hills Mojo Kangpopi District